You be ablada bi ngmene Kenya na wo banyegbe ko ka okwami be in Kaneshie no ne on yo be Kaneshie food bridge Kenya ba aka be ko ne ho in fe report here no ni aka ho ni mbahu inna ahoni Jamie Pet TV station say ba bi on several occasions be ko pokshe ni ka ochon bridge ne no ba na ake cement if it ma patch spon because bui ba me bia ne the state of the bridge ko hopono here na ke fi otomo bridge emu ni nchon ake tomo ona nokola kan afe be fi oni ho ne amalo fu ani ji am bi e ba bi ake me ni ho ni food bridge no isa ka me ho ni eje e we bala ke ba hwe mo fia mo ami ba temo ne shi mene efe ake mene efe weekend blofo ba ake alo Saturday ni ji ho efe to ma me ba e ko wonta wo bi ame na agba no ne wo amenya ameshi food bridge ni amembani amehoni no wonta wo kwano na me yoke mo wonta wo bo ame dan wie moto ka me na agba ke no na me sumo na agba me amlaro fu ahie ke wa mokoye na agba wa me wo fe wo le ake mo eje no ko ni esake ahoni food bridge no because food bridge na afi aye wait na carry e wo ke wait afi ni ne e ba week mbi ko ba she e ba kumu ni me ba gboy me ba apply e wo ke hani like unforeseen feature happening is ake take measures kuni anye amuna e wo ko na wo ye bi wo ke jila ye ke hie ke meni chon bridge no ba agbasa ni wo ko no ni ameyo ke mo ngbeji ni ayi eke ganyobi choko UTV ne o fa ne kan no yen pa no o follow ye social media fan no we Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Call type Choco UTV over now. Agbena we backup page. Now actually the Choco Hub. No follow more. Yeah, radon. Kebon oye no ko wie mo hamale comment section. Ko kwe isa aka ahwe ame. Allo mini G solution ni oba money government apply like food budget yeah radon. Ofane ODFN ofane nje ojugba achom ni ami ji ogbe ofane achom anpa abele nje abechewe mi no chun Kaneshie mi no hon ofane on singlet ke boxer ke sauce ye ni me fa pote your overhead enu wonu ake overhead ne amla lo fu e ba bi ake isa ake nyeshi ahon aka hanye be nyeshi nye be fio ne na ake na me ba mo fia mo clear shi me na efe to mo fia mo ese be ko mini oyo owie mo e ofa ngene fe Saturday ni wo yen bi hu me pon bi ya vas me pon bi ya poli ta flache we was mun aka wakata bie ka ake wo anai kwa han aka wa ta flache wo ba ya shi ye was mun na shi efian ya ojala wo ka ba yan to ikun aka wo fi wo fe wo shi over loju wo na agba wo pa nme government eyin shi ale no bi ene nye hon ni ani ni hon mo yo jogba alo te ale te me hio o fa ni ahe ni ye bi e mi ahun shi wo be eku no wo kai force e bata bi e shi mita mo bi aka ni overhead ne the way ni yo bi ani wa na ka ko hie no na ka ewoso e wo ke me pi bata no ni megbon hu ale no wo se gbe ake ni ne wo se ba nyekun kenye hon ni be la kan no ko ba nyedwomo o fa ni da bi yo anwonu bo wo ake la ke ye fo baba wo yem mo kwa ni ebewu lenche efe ebi no fian no e wo no na ke indoor ke force bata bi ye won pa won government fa ke na kwa wo ba ya no john gba wo na o fa manta mo bibo afi enyi ne no ho obon ni ho mo ye leke overhead inye ma chun inye shipa oni ke ba je bi e beni mba metra no mba fita me wo mini poten ke ko la mla lo fo nyoko nkwewa lo moko nkwewo mini jino ni oba sumo no ka me na afi han won so na atawa ikun awo nu wo ya ni wo shibie ndo jon gba wo na mita ma bi ale no market inside dem me gbebe je me alo no ko la kan lo o fa ne je me fin yi park no fin yi fin aye yi okay oya na gbe wie moko no pa mu na fa ne dabi bo oya don aka we gbasa ora nyonya ra don o fa na chomi ni aye ale no na moji o fa na chomi na mo ni ke na pe ale no saneni wo bi oji leke food bridge ne amla lo fu e ke meni ho ni apa mini ji o jomo chomo no yo in leke fe ka ori you have to be careful because
It's emotional and then because moko ye Germany ne dang my but in as much as that one quite the development of Ghana. Yeah, it was to me. Benashria manu kwale je me boy face spacious because sometimes me come waja like a bag be no ni ko hopo ya e get mo human traffic ni traffic je me boy ji anagbe na ba ho she e kan come to shukun be hu ye Kaneshie market mi na me banye na meta mi bi ama me ke egbe be je me be ye Kaneshie market mi but agba na ho is very expensive keno na ho ke bode nche o ni etapo o profit no ba je ye mi e share no ko ni ko teri ma baka wake private shares kenini e wo ke abanye ni amebote market mi ni keje boni nu aka ke private shares e ke ba shi bia ne private abe ko ameta kolo government e ke here awo mi ne wo me ko meta pavement e no because ke ehe agba she cannot pure ya agba no is different and the money they take you regularly ko tagbe ehun is different ka me ke mi mala me nche ameba house na me we am sure ke akwe ne ke gbe ne ni agba abashi because agbachemele they take it ni na yearly e wonu ejalawa she monthly one uncle like she ni no hon rubber pon hon no ya ta agba no na uncle like agba maybe a month e woko like o pay to mo 150 alo 200 alo no ko me for anai maybe o hon no ko ni fio no ko fio no da agba she mean wale ka o tagbe ye maybe ticket e ka che 1 cedi a che 2 cedis if it were you where will you prefer e wo ke akwena kan gbe ho it will really help so that I'm a fan movie ke market she nita mo bibo eji na agba mo aka mba ho ni pavement meneta choletem food bridge no niji eje no ko ni hi meka me ho na me shi ni po abaja me la eje no ko shi bia na ko kwe mini amla lo ba nya fe ni ba nya wa ni wo solve like issue ne ko no prevent future ko ni bridge na ba akmo ni ba agbegbe me when it comes to this topic it's so in yes, you have to be very careful because mokohu ye no nekena edangma. You have to be emotional at the same time. You have to also face the facts. Onushishi. E what mo be ni real market me and ba solve the issue na fe. Ache no alo afa. No ache no. Afa in ways and means. Ni government e ke here ba mi. Agba he mo ke ni e what ticket e ka here na mo ya. She can na here. Ake private shares. That was what I heard. I don't know if it's true. I don't know if it's false. Okay, government take care of me. I'm sure she party ne neighbor no le about tampa. They will try something out. So I'm pleading. Akeshi Amralue. He's a good person. The mayor the way he talks to them, can he be he's very caring. He's empathetic and sympathetic at the same time. At the same time, when Hano the reason why so that they solve this. I'm sure I can make people to me because sometimes cock overhead there no yena me honey and no am park ameni bi onushishi kenu mo pon ne ba fiti ameno ameni bi she ke ache agba no na call like she can pay more monthly. I'm sure they could afford it onushishi maybe moko ye no ko fi o keke ne ho eke ba ne ba he agba e be na kan shika agba den che ko here yearly no ba pay ke ha agba che she mean cho ticket e me ni chio monthly na pay maybe your profit by the end of the day me ne won tag be bonika abache me 1 cedi abache me 1 cedi 50 pesos no le ake at the end of the day week o pay la lo e month e share le to mo be no tag ba mi. That's why I think they are all on the pavement. But when they also go inside, sometimes they may only your market inside and we benefit you. Come of your inside because imagine him and he feel late. Can she get there now? Ni mokota jabe mahe. Yeah, inside. They want me only your inside. I'm a woman na me. Sane now. Okay, I'm a fan. I'm a movie. It be fine. Onushi. For I don't care now. Okay, Sane. Fine you. Fine, I told me Sule. Fine Sule money to abola lo onyemini. O find that you offer when you be commissi de inukunuku ni si offer when you be mi no chuo ningbe oyo oh be no ni on ya buso kan be no no chuo ni Kaneshie be no your pavement no okay ni about the way ni abaye e ba bia ne no minta mo bi ba ke afi be san ne amale fu e ba ke meni ho ni food bridge no ameshigen shi mene e afi ho if it mame ba ku mini jomo chomo yo yeah no ni wona me ba wona ke me ku me je me ye bi mo ko ye je me ledi nye ledi te ebe bi ebe mo ko ni wale ni ko ibi e wo to mo bi ane na ba hwe ame na agba ni kan ame
e ba ne balake e koleke president e ba kwani wa wo keji fiopo e hana wo jala fiopo je tumo bi na wo le pi wo fe be ne yo first dem PL an kwali wo fe igba wona cause ke o hupo lente no he asamko ni bi e ba jebu she according to Benin and ni na ewa akpene na ba wo jala kula o ko ye me he ni lewu na idan majinu obi an na hwele abakola ka igbo ekole ka dem Monday am ka bagbe men Saturday the men Saturday pen ba bata shini ehon ni o ko ko na kan ye na agba ko le ye bi na pay school fees mo ko ye me for ebe te legit nye le fi ono fi ano kan bi obi an na hwele ka dem Monday ehon ko ni jam mene me ba hon ni ye na agba ale so na ke nyele ke nye hon ni pavement no si food bridge ake ni beni afeleji afi ko ni specific weight ke weight afafila kan ba nya kumo e wo me uni chono ke ko ya shini ni aba jebu ke ni bi ko e ko nklom be na ba nya me ho ni ja food bridge no anu kwale mo le ko nklom be cause bi en le Kaneshie bi en be ko be don ni aba ho ni e we fetumo abon ni e ho mo ke de blame aje me na me bon ni ho mo ye bridge no je me na me bon am ho ni e ke de blame aton according to no ni mi hu idea nti president ekwani wa at least kept jala fio to me be na me wo le first pie akwani na me ti no shi ke kula ale anu kwale na agba ye president ekwani wa wo fio ye o ya do aka na o kesane ba fane bo wo ra don ake bo wo na he de kani o ba bi mi dance and me hu explain no ni wo hu e gba wona ye bi ene even though abaye esako wo here bi ene cause wo me pavement no wo yo ake many your street no ke overhead there no see wo fan komeni bia na ni esa me here e ba anye balake won wo seku e ba sa wo e wo no isane wo wi yo akwan wo fi yo ora don